Ifoto ya Che Guevara ku kuboko n'ifoto ya Fidel Castro ku kuguru. Aya mafoto yombi yari amuriho nka tatuwaje. Gukundura umujyi kwe byigeze gutuma asurwa ahantu yari ahanzwe amaso n'isi yose. Gusa ibi si bibi cyane kuko mu itorero Katolike ryo muri Cuba yahise abatizwa. Aha umwirukumbi ufite ukuboko kwatsinze igitego kikemerwa ndetse cyaniswe Hand of God, ukuboko kw'Imana. Diego Maradona, Imana ya ruhago itazigera igaruka mu mateka y'isi. Akoze neza guhitamo Goodrich TV. Iki ni ikiganiro bivaye. Ushobora kukigiramo uruhare utwandikira kuri nomero 0788 30 85 82. Ukeneye no kwamamaza turagufasha. Turi kumwe na Mega Global Link igufasha kwiga, gutembera no gukora mu bihugu nka Canada, Amerika ndetse n'Uburayi. Nge nitwa Jay, inarikunda ibitekerezo by'abagore. Diego Maradona, reka tumuvugeho. Niza amatwi n'amaso uhugukire Goodrich TV, nanjye ni ikaze. Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, Diego Maradona yubahagwa nk'Imana, ariko mu minsi ya nyuma uyu munyabigwi wa ruhago bivugwa ko yafashwe nk'inyamaswa. Muri iki cyumweru cyatambutse nibwo hatangiye urubanza ruzamara amezi 5 ruregwamo abantu 7 bari bagize ikipe y'abaganga yitaga ku mugabo wafashije igihugu cye kwegukana igikombe cy'isi mu mwaka w'1986, aho bashinzwa kugira uruhare mu rupfu rwe. Maradona yapfuye afite imyaka 60 azize uburwayi bw'umutima, aho yaguye mu nzu yakodeshaga muri Tigre hafi ya Buenos Aires ku 25 Ugushyingo 2020, ibyumweru 2 nyuma yo kubagwa mu bwonko. Ubushinjacyaha buvuga ko ikipe y'abaganga yari yarishyuwe ngo imwiteho yagize uburangare bukwiye kuvamo icyaha. Mu burakari, uwahoze ari umukunzi wa Maradona, Veronica Ojeda, yumvikanye asakuza ndetse atuka umwe mu bagore bagize itsinda ry'abaganga rikurikiranweho kugira uruhare mu rupfu rw'uyu mugabo. Urubanza rwatangiye kuwa 2 w'iki cyumweru hanze y'urukiko muri San Isidro mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa Argentine. Umufana umwe yari afite icyapa kiri ubutumwa bugira buti ubutabera kuri DDSS, izina ry'akabyiniro rihuza nimero ya Maradona yambaraga n'ijambo ry'Icyesipanyolo rivuga Imana. Abandi bari bafite amarira mu maso mu gihe baririmbaga izina rye bati Maradona, Maradona, Maradona. Hari bivugwa ko Maradona yari yanyoye inzoga mu gitondo ndetse yahawe ibinini bimusinziriza binyuze muri ibyo binyobwa mu ijoro ubwo yitabwagaho n'abo baganga. Ubutumwa bwa WhatsApp bwari bwarasibwe ariko bwaragaruwe nyuma yo kwandikwa n'umuganga uvura ubwonko Leopold Ruki bugira buti uwo mugabo ubyibushye bigiye kurangira apfuye. Bivugwa kandi ko Maradona yogeshwaga amazi avuye mu itiyo aho kumujyana mu bwogero busanzwe. Uyu mugabo wakiniye FC Barcelona na Napoli yakundwaga cyane iwabo muri Amerika y'Amajyepfo kuva agaragaje ubuhanga bwe ndetse akanatsinda igitego cyiswe igitego cy'ikiganza cy'Imana. Bahura n'Ubwongereza byatumye bateruye igikombe cy'isi cyabereye muri Mexique mu mwaka w'1986. Maradona wabarirwaga umutungo wigeze kugera muri miliyoni 75 z'amayero nagera muri miliyari 136 z'amafaranga y'u Rwanda. Yari yarabaswe n'inzoga na kokayine, byatumye abaho mu buzima bugoye. Ubwo yitabaga Imana, umutima we wapimaga amagarama 503, hafi gukuba 2 uko wakabaye ungana. Aha niho ubushinjacyaha buhera buvuga ko yaba Maradona yaravuwe neza yashoboraga gukira agakomeza kubaho. Umushinjacyaha mukuru Patricio Ferrari yabwiye urukiko ati muri uru rubanza muzabona uburyo abamwitagaho mu rugo aho bamutereranye bigatuma yitaba Imana. Yarongeye ati muri iyo nzu yabereyemo amahano aho Maradona yapfiriye nta wigeze akora ibyo yagombaga gukora. Ibibazo byatangiye kuri Maradona ubwo yari ari mu mujyi wa Napoli ari mu majyepfo y'Ubutaliyani, aho yishimiwe cyane kubera kuba yarafashe ikipe yabo yari ifite urwego rwo hasi gutsindira ibikombe 2 bya shampiyona mu mwaka w'1947 n'1990. Mafia yari ifite imbaraga muri ako gace
yamufashaga kubona ibiyobyabwenge n'abakobwa bo kuryamana nabo, ariko nanone yakomeje gukina ku rwego rwo hejuru mu buryo butangaje. Imyaka 2 mbere y'urupfu rwe, Maradona yabwiye umwongereza Asif Kapadia wakoze filime mbarankuru ku bihe bye mu Butaliyani agira ati, kuva ku cyumweru kugera ku wa gatatu nabaga ndi kunywa kokayine, nashoboraga gutaha mu rugo nasinze kubera ibiyobyabwenge. Mu mwaka w'1991 ibimenyetso bya kokayine byagaragaye mu nkari za Maradona, ndetse ibyumweru 2 nyuma yaho amagarama 1.5 y'ibyo biyobyabwenge atahurwa na polisi mu nzu ye i Buenos Aires. Nyuma yaho kandi yoherejwe mu rugo adashoje igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'1994 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera icyongera mbaraga kitemewe muri siporo cya Efren bamusanzemo. Kugerageza kureka ibyamubase ntibyarambaga kuko abantu benshi bagendanaga bashobora kumugezaho ibiyobyabwenge byose yifuzaga. Yari afite kandi inyota idasanzwe y'itabi, ibiryo n'abakobwa bakiri bato. Mu mwaka wa 2005 Maradona wapimaga hafi metero 1.35 yari afite ibiro 127 ndetse yabazwe urwagashya. Maradona yari afite abana 8 ku bagore batandukanye, ariko nyuma y'urupfu rwe hari abandi bantu barenga 3 bateye intambwe bavuga ko ari we bakomokaho. Byasabye kugira muri 2007 kugira ngo amenye ko Diego Junior ari umuhungu we mu gihe yavutse mu mwaka wa 1986 ku mukobwa wakundanaga n'uyu mugabo akiri umukinnyi. Hari ibihe by'ubuzima byari biteye ubwoba kuri Maradona, harimo n'ubwo hitabajwe abaganga igice cya mbere cy'umukino kirangiye ubwo yarebaga Argentine ikindi gikombe cy'isi cya 2018 mu Burusiya. Aho byagoranye cyane ni kuwa 3 Ugushyingo 2020 ubwo yabagirwaga mu bitaro bya La Plata Buenos Aires nyuma yo kwipfundika kw'amaraso yo mu bwonko. Muganga wihariye Luki yamubaze neza, ariko hasigara hibazwa niba yaguma mu bitaro cyangwa akajya kuba mu rugo. Luki ari mu bantu 7 bashinzwe kugira uruhare mu rupfu rwa Maradona. Yemeye ko ajyanwa mu nzu yakodeshaga muri Tigre kuwa 11 Ugushyingo. Umushinjacyaha Ferrari yabwiye urukiko ko uko bigaragara Maradona ntiyashoboraga gukoresha ubwenge bwe ku buryo ari icyemezo yari kwifatira ku buzima bwe. Yakomeje agira ati, yinjiye aho hantu kugira abone ubuvuzi bwo kugarura ubuzima no kwitabwaho na muganga nko mu rugo, kandi twavuga nta gushidikanya ko byari ibihe bibi. Ubushinjacyaha buvuga ko nta mashini yari ihari yari gufasha mu gushitira umutima wa Maradona mu gihe wari kuba uhagaze, ndetse ikipe y'ubuvuzi itigeze ikosora isuzuma ryose rikenewe. Mbere y'itangira ry'urubanza, Grisald Moller, umushakashatsi ku myigire wakuranye n'umuhungu wa Maradona w'imyaka 8 kandi akaba yarasuye urugo rwe, yavuze ko uwo mukinnyi wari ufite uburwayi yahawe inzoga. Yaragize ati, igihe yabyukaga saa 3 za mu gitondo agasaba inzoga yarazihabwaga. Umwe mu bamwitagaho yaseye ibinini yafataga abishyira mu nzoga ye kugira ngo adateza urusaku mu ijoro. Grisald yavuze ko Maradona yari afite ibibazo by'ubwonko ku buryo yashoboraga kuvugira kuri telefoni idahari. Mu bantu 6 baregwa harimo umuganga w'ubuzima bwo mu mutwe Agustin Cachavo, inzobere mu kuvura ababaswe n'ibiyobyabwenge Carlos Diaz, abaganga Nancy Florini na Pedro Pablo, ndetse n'abaforomo Mariona Peroni na Ricardo Almirone. Undi muforomokazi Giselle Dahian Madrid we yasabye kuburana ukwe. Uwunganira Giselle, Rodolphe Bake, yavuze ko ubwo uyu muforomokazi yavugaga ko gutera k'umutima wa Maradona kwageze ku nshuro 115 ku munota mu minsi ya mbere y'urupfu rwe nta kintu cyakozwe. Ubwo uyu mugabo wahoze ari umukinnyi wa ruhago byagaragara ko asa n'uwataye ubwenge ahagana saa 6:30 z'amanywa kuwa 25 Ugushyingo 2020, ikipe y'abaganga yamaze iminota 45 igerageza kumukangura biranga. Gusa inzobere zizera ko Maradona yapfuye hagati ya saa 10 na saa 12 za mu gitondo. Bigaragaza ko nta wigeze areba uwo murwayi mu gihe cy'amasaha 6:30. Isuzuma ry'amaraso n'inkari ryakozwe nyuma y'urupfu rwa Maradona ryagaragaje ko yahawe imiti itandukanye irimo quifabine, ferifaxine na levectiracine ikoreshwa mu kuvura agahinda gakabije, ibibazo by'umutima n'ibindi bibazo by'ubuzima. Fernando Brunando, wunganira abakobwa ba Maradona, Dara Managiana, yavugiye hanze y'urukiko ko uyu mukinnyi yafatwaga nk'inyamaswa ndetse avuga ko ibyabaye ari ubwicanyi. Abaregwa bakurikiranweho uruhare mu rupfu.
aho biramutse bibahamye bakatirwa igifungo cy'imyaka 25 bose bahakana bivuye inyuma ibyo bashinjwa. Luque yaragize ati urupfu rwaratunguranye, ako kanya mu masaha yo kuryama nta gihe gihagije twabonye. Uru rubanza ruregwamo abaganga ruzagera muri Nyakanga ndetse rwitezwemo abatangabuhamya 100. Umwanzuro wa nyuma uzatangwa n'abacamanza 3. Kimwe mu bimenyetso by'ingenzi bizatangwa ni umutima wa Maradona washyizwe mu muti wa formaldehyde muri laboratoire ya polisi nyuma y'urupfu rwe. Byigeze kuba ko abafana bashatse kwiba urwo rugingo, ndetse mu gikombe cy'isi cya 2022 abafana aba Argentine bavuga ko bawujyanye muri Qatar. Inadusuba iki kiganiro bivaye cy'uyu munsi. Reka nshimire mwese twabanye muri iki kiganiro. Nge nitwa Jay, inari kundi ibitekerezo by'abagore. Inshallah.